daging di tiang naungan. Mametan lu matur sisip ratu aja. Pinahajang di tiang banget ngulung surga ngerna sinampura. Doning rumah di tiang ring sikian iwang. Menawi tengukah kuenten aja melengering purian aja. Sinampura ya. Kemudian kening matur kapinen aji merasa iwang. Sing yennya kening tangkil kapin aji nyak kening kok kapin aji nyak legel tamekane liang aji ini sing keneng penaji ngajang yennya kata kening setate adalah tengoken aji nah ini belum tujuan aji ini ngewenten anakku Semang di tiang menato apa mirip ada ane bakal tunas kening nih perkara tangkil kapin aji tapi ngajang di tiang lungsur kapung orang. Hadi atur di tiang sana sampun lintang aja. Iyan gumanti aja ledang. Iyan gumanti yuk di suwi cering sikian di tiang. Siapa si rogi guru rupakan di tiang aja. Melat manah di tiang mangna tatas. Kuningen di tiang. Mangna nenten satru sekejang kinucapi anak bepinyat. Guru rupakan di tiang sana ngarti sikian di tiang sapa si rogi. Sejabo mirip anak iri kape nuko dane dewa itu kemudian ceneng kalau kan panak bebinjang. Yen kene ceneng sing mirip ngugu nu mirip ceneng sang sayo kapen linggih haji ini anggot ceneng reramo ini. Kemudian setato nak onang beru haji ane ngerupaku dewa ken sing dewa bakal ngugu. Puniki aja. Ya. Rasa pangpat itu yang uning ayang atur. Talar aja tan ledang. Candren sampun kemana hantur yang aja tan sweater ini yang nge melarapan puniki. Mungwing ledang aja. Sana sampun lintang ngeruk. Ngupopira sikian di tiang. Iri kering siwa duara ling yang di tiang pohon. Ramangan puniki rumah setan sida hantur di tiang malih. Yang bangga yang unsur pamit aja mejar. Weh, neng. Yang bener matur. Ngamuling sok we ayu dewe ketemu dia ngambul. Kusten kene cai guru-guru kan. Tan wentan aku. Neng, nang mai. Nang do keto. Yen jane ceneng matilah ruling-ruling ngalih aji. Apa kemauan aja ini suku ngangsan lingkir nyen cagaran aja bakal kelanting aja sing adolen nah dewa nih patut bakal kelanting aja nah ini mirip bang aji subuh panomaya masih tak menganggani pinunas ini apa mawana aji uleng pidan ngeledang ngebangin ragane dewa nih pauno kan ane ngerupakan ragane dewa nih nah jani mapan lektekan aji subuh mata neratep gisi jening buat kebiasaan aja ini. Daging aksara subuh telah penjening tamangang ini. Ane patut dani petekatan aja kapini dewo kelarang jening. Ane bakal angun kelar sekamu-kamu. Tuh. Ini paican aja ane madan hidung pemungkas. Tuh muluh penelah sing ado yang patut nepang aja sing capu idewo muluh pianak aja ane sayangan aja ane patut muluh idewo bakal nabi pawuruh haji ini detonan nah ini jani gini haji sing masih melihang idewo putran tetung jagat ada ane sing lantas jening nawang kawetan apa kemone Cina bakal pati laku pati kapluk penjalannya pelaksananya di bumi ini tegarang nyen yang sap kapan kawitan sing nawang kawitan jak penyah latik kuku aja bawa saja ini sing ngaji melihat tamangan jatinin ada nih ada melarapan punika sampun mangna gumanti presida galang padang mana di tiang wakasan suweca aji midartang sapa ini kan sikian di tiang
Kalau rike sida dalar rantuk ditiang kacun ring reraman ditiang menawi teh suwece kawin nih. Wenten galah mau tame kalau rike ditiang mewali nangkir ngangkan aja. Tuh suku aneh aja pengaji. Dosan yang jeneng sap kapin ngaji. Nek kene. Aneh ngerupake nagani dewone ada. Sing hajinya no. Ada mula haji ni dewone sake walojo. Haji masih sing nawang bumi totonan. Aneh madan pasir putih. Panegara pasir putih. Bener. Main jenenge teh. Sangkane nenawa ngaturan. Lek tekan haji lantas kawi bawane dewa luka seno ceret no parak. Mugu haji mapan mecihna uleng kawi bawan jenenge mula putran tung jagat. Manut atur nenawa pasir putih panegarane dewa. Nah jani ya ni dewa serak. Ngowe dewa. Menawi teh malih pidan di tiang kalugere kapece yang galah pacang mempamit dengan haji uruh guru pakan di tiang haji ning donyen kadene haji nunung ragane dewone malih pidan di tiang kalugere kapece yang galah pacang mempamit dengan haji uruh guru pakan di tiang haji ning Ampurang di tiang beli. Sememangken sangkala pemargen di tiang beli. Sangkala kengkeng. Wau mana di tiang pacang mecacinga kajabo. Sasa wenten ngerawan di tiang mriki. Semalih di tiang kanten ngebajang beli. Di tiang sampun ngorang dewe di tiang sampun tua. Ipun age nginep mriki beli. Wau dan bang di tiang tamis-tamis ke parikoso. Angkat beli di gelas ngerawan di tiang dan kenten sampun api penadosan di tiang. Dan beli metakon malu neken aja. Ini mulai saking ketuian rawas tadi ini tekulit kenah pasangnya ini halus. Apa ngawi-ngawi itu yang namun tuh bagus anaknya. Angun negene lagi berkosa nak cuma dua. Itu salah-salah. Sirau ini gak dimangkinin aneh dua es. Ini bajang tuh. Sekarang beli metakon malu. Apa gumanti sujati yang beli nyeneng agung ini sing tadi kan mari tatas gitu. Kan percaya karakter di tiang. Sakal beli metakon malu kayak gitu ini. Saja misi cara raos kurunan tiang. Di dewa nake maksud nake parikoso. Tadi puan yang udah dikatakan sangkan barang itu. Tetap ini tuh juga wirus lagi. Orang kusut orang lain. nah pengajeng di tiang banget melungsur dan senampun jat ini pun sematro tanwetan satu nika di tiang iya tekocap mari koso punika tanwetan satu nika kumandi mewalik bicara nih saking rika ngeremisikan di tiang jawinten Ya sing mat nalik ae gitu. Tapi kan tenan dia. Dewa mah kusana luwer penah cara sangat orang. Dewa nak nyet jaten. Lakar tiga luas sejani. Lakar ngalih nyet. Tapi bisa kepapas kejuduk dengan tiang ini. amatur sisip jolna mana utama undang dedon dia gumanti melet mangda sido tata sungingin dia sane pinaka guru rupakan dia sane ngardi sikian dia nika sane banget ulat yang dia manuk ring bisa mani dan alingsir sane ring dia kering padu iya to kocak guru rupakan yang punika boyo wenten sios gumanti wantah mudran jagate sane wenten melingkir kering panegara pasir Di dewa sebuah mata napak ngenyekin tanah pasir putih.
ada net yang ane mulai ngemangsa tadi nado ratu ngisi bumi di pasir. Itu nak kelincir. Pinaka tedung jagat panegara pasir putih. Matur sisip ratu wajah titiang boyo wenten sios umandi semara prabito putranaji sane cal dokerari saking simuing semaku Seponen tiang aku ini dewa pinaku siana tadi waktu bingung kenapa kengken mawingan bisa dewa ngakuin tiang aja nih dewa Napi pawacanan itu nak kelincir ini ko nak kuat ano ng banyu biru pun itu niwa. Mamire cai bisa ngokasan kengken depan Tidak kumancing ireng itu sakenan tetap puniko melingwe kiri-kiri nak kuat ano banyu biru arang kayago. Tadi gelah ingat tekan dulu piana suku Mehada 2 likur tipanan itu. Gelah lelapi anak nu barah kepandung mani. Tadi maut sah ketemu mai yang laki itu. Keruruh cendeng bagus apang. Beli. Puniki wantaware beli. Yang saja itu cara tutur itu anak kelincir itu di mana? Mirip sekat dia. Tua jeneng lebih anak. rare punika kumandi wantasian Sake wala sampuraya. Sing presida pada dunia raksa. Upo pira dari mana? Itu supply tambah di raksa. Liang purati liang pelih. Ibu tumit cerita. Ibu ne sangat tidak pelih tekene ide woni. Maka sujat kena ada sing jak ibu ne lakam mode angkat ide woni. Tuah kayu ibu ne maka sujat kena tuah. Nyok-nyok ken kayu aja ide woni. Ken mulus aja dari dewa warai pasir putih. Ibu ne sangat tidak pelih. Sake wala pang ide nawa. Sangkal ibu kanti dan dirabi mai ke pasir putih sehingga sangkal ibu ngerebutin dongos ibu nih dewane ibu sangkal yang pada depan kelawan yang aja nih dewane sake walai dewane subuh sengade dapat nang ibu nih dipuri kita ngasih ibu nih dewane nih sama ibu nih Jadi gini. Apang dari ini dan didiamen gitu. Jalan siling simpang mana. Melat banat di tiang akeh membawa sarang iceni kini becek meliri yang merayap ke gedong Sawirahi dewa tumen ketemu ada ibu ini. Kepang lagi nyantol. ibu ngapain aja nih nyat rasa kena ibu nih mendalam Pati po ngati-ngati pangdane pangprosida daw ibu nawa. Yan bagus lihat ini putra penjeladi ini ada di pasir putih. Nama pani dewa muna ne pantun. Ngentos lingi aja di dewa di pasir putih. Ana jadi ibu ini kene dewa. Kemulau tang dewa mau jalan kedua lirang nane. Tangkel dekene bekai dewa na. Ki dewa nanu ngelalangin deh. Aja nih lunak sergap nyane ada yang mana dewa bekal kayak yang siang bumi ini si wala patran ibu nih abu ada nih presiden dewa kampung ada yang bekal dewa ian gumanti ibu suwe jering sekian titiang inerang runduh di tiang pisama menawi ibu dalam sampun ngui teganing sampai nekan lupakan di yang sana ngadi sekian
mah. Tadi siang presiden penipu. Lakar mau sang kekini dewa. Mapan ibu mula tuh siang nawang kengken maku sujak kena warnan ibu ni dewa ini. Tumadak asung kertawara nugraha ide sang yang pramukawi disupane dewa kecuno tekeneng peka dewa. Tidu dewa sebuah presiden nawang tekeneng ibu ni dewa. Nejani menjalani dewa. Ibu ngerti tiang di kerajaan ni. Ada sapun di kebangga yang di tiang ngerinan Pak. Udah. Tadi ring lami. Ringan gitu kan. Tadi siang medaya, ratune pasir putih nu melah dedungkakan benaupun. Nah, melah-melahnya nih dewa menjalanan neng nah. Lenga-lenga jadi dewa kan.